Lakhipuronline puthokchaba November ki tang nipan irai numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maruoiba pao Arunachal Pradesh ta mathang chahi dagi medical college ahum lairagani haina rajya ge CM Pema Khanduna haikre Assam Tripura mitei apunbalup Delhi na November 10 da Foundation Day pangthoklagani Matam khara ingna chikna lairuraba matung amuk jiribam da ngarang nongmai kapna bagi khonjal tare Dholai Bidhan Sabha Kendra da Maraki Mikhal ga mari leinana vote khomba gi thabak kansilakle amasung jiribam da chathariba kang tournament ki ani suba semi final da ngasi SAYC ka Ichel club ka sanargani Hauzik mapungoi ba pau tabirase Mathang chahidagi Arunachal Pradesh Rajya da medical college ahum lairagani haina Rajya sige CM Pema Khanduna phongdokre Tomoriba Institute of Health and Medical Sciences Streams ki matungda ani suba medical college Pasikhat ta linkhalagani aduga ahum suba medical college na namsaida hauragani haina mahakna makhata na phongdokhi handaki academic session dagi Dreams da MBBS ki mahiroi yankhai dagi hengatuna mahiroi chama gi seat lairagani haikre Assam Tripura mitei apunbalup Delhi na pangthokadaba ahanba lup asigi Foundation Day ga mari leinana socio political activist Dr. Maimom Santi Kumar na chief guest oina saruk yaragani New Delhi gi MP club ta November gi tang 10 da pangthokadoriba thoramasida Delhi NCR da leiriba Assam amadi Tripura gi mitei miyamna saruk yabinanaba video pauzelakli Khurumjari The Assam Tripura Meitei Apunbalup Delhi will be celebrating its first Foundation Day along with Ningol Chakoba. On this auspicious day, Dr. Maimom Santi Kumar, Meitei socio-political activist, will be present as esteemed chief guest and inspire the Meitei community and provide with valuable guidance and vision. On this occasion, respected Meiteis Ipaipan, Imaindol, Ibung Upa and Ichenau from Assam and Tripura residing in Delhi NCR are invited to make grand success. The venue is MP Club, North Avenue, New Delhi 1. Date 10 November 2024. Time 10 AM. Thank you. Kumsi kumjagi oina leiho leipoksing umanglai panganbagi kubam sibaching sonaida lagliba November gi tang 10 nongmaijing nimita irat thoni thoram pangthoklagani haina leiho leipoksing umanglai ngak selup sonai gi secretary Khetrimaim Devasis ki cherolamada haire thoramasida lengbirakpa khudingmakna nat ki oiba phizol setpirakna naba loinana kanglup ki saktam kahelakpa yaba thabak thoram sing tawbidanaba amadi mayai kaba chinjak sijenabidanaba cherolasina makhata na phongdorakle Matam khara ingna chikna lairuraba matung jiribamda nongmai kapna bagi khonjal tarakle ngarang numidang pung 9 makhairom tabata jiribam gi jarol pokpi romdagi mongbung mitei khun maigei tamna bom amadi nongmai masing thingamdana kapsilakre haire thodok asida asoka panthokpagi paudi leitri Lakliba November gi 12 da Dholai yauna Rajya Sigi Bidhan Sabha Kendra manga da pangthokadoriba Maraki Mikhal ga mari leinana vote khomba gi thabak khamthengna kalle Dholai Kendra gi mafam kaya da Congress Mirep Drupojyoti Purkaistagi vote khomba haukre Congress luchingba Dr. Maimom Santi Kumar na wangangloi oiraga Mandal President Akmul Hussain APCC gi General Secretary Anwar Hussain amadi DCC gi General Secretary Gyasuddin Chingba miyoi singsu maruoiba wafam kaya phungdokhi minority na mapung oiriba miyoi chamnga romna tinkhiba mafam asida miyam hubna Congress mirepta vote hapina bahizaki miyam nasu Dholai da ahongba ma purakna naba vote thadagani haibagi thajaba pikhi hairi ima singbu angang pokpagi machine ni hairiba BJP da aikhoina karigi damak vote piga doriba no haina Anwar Hussain phungdokhi Amaromda Rajnagar GP da GPSC gi in charge oiriba Dr. Maimom Santi Kumar na Peace in charge chamanga kunmapan ga punna yumthong khuding da chatuna vote ki bikhya ninanaba khanakre Dholai Rajnagar Gobindpur dasu Assam Assembly gi CLP leader Debabrata Saikia MLA Khaliluddin Dr. Maimom Santi Kumar na chingba miyoi singna yamlaba miyam gi bangda Congress mirep Drupojyoti Purkaista da vote hapina bahaijakre
উন্নয়নের দিকে আপনারা ঠেলে দিতে চান, তাইলে আপনারা কংগ্রেসের হাত প্রতীক চিহ্নে ভোট দেবেন। যদি বিভাজনের রাজনীতি চান, ঘৃণার রাজনীতি চান, আমাদের সমাজের বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বিষ বাষ্প ছড়িয়ে এক অপরকে দুশ্মনী বানাতে চান আপনারা, তাইলে আপনারা কংগ্রেসের বিপক্ষে যাবেন। আমি আশা করি আপনারা উন্নয়নের রাজনীতি চান, তাইলে আপনারা দয়া করে একটা হাতের তালি মারুন। सिलचर मेहरपुर कथल पॉइंट की मस्जिद मनाक्ता मीना पुंगना ताबा मफम अमदगी फुट तरा सांगबा लाइरेन लिन अमा थेंगनख्रे लंबी चटपा मियोय सिंगना थेंगनबदगी लिन अदुबु मफम अदुगी मियोय खरना फादुना काइना थंगदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कांगबु सिंगदा सिनख्रे हाइरे हौखिबा इंगा थादगी उद्रा संगलेन सेमजिनबना मरम ओइरगा मियामना लाइफम असिदा लुगलेन कटपा लाना थौरम पांगथोकपा फिरोय अमदी अतै अतै थौरम कया पांगथोकपा याददुना लाकपा दु हौजिकति संगलेन असि मपुंग फाना सेमजिनबा लोइरबना हानगुम थौरम पांगथोकपा अमदी इबुदौ इबेंदौबु खुरमजबा लाकपिननबा उद्रा संगलेन सना कोनुंगना पाउजेलगले All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam Higher Secondary School ki sana bungda sanariba chahi tara humdoi makhagi district level mini boys tournament ki ngarang sana kiba match sa CKC na Ichel Club bu goal tara suino damai thian kre match sing asi Aziz Haider Jabed Hussain KS Nil Kamal amadi A Ipoton na conduct tobikhi tournament asi ki ngasi ki match nungtil ki pung ahum taba matamda Anandaboi Club ka Oriental Club ka sanaragani District Kang Association Jiribam na sinduna Jiribam gi babu parada laiba Lamlen Community Hall kam kangsangda sanariba ani suba Elangbam Purnima Devi Laimarol Kang Tournament 2024 ki ngarang sanakiba ahanba semi-final match da LEC babu parana MNC Ningthembambu Panjal Taret Marida thoiduna LEC babu para final da khong thangjin khre match asida KS Basantana referee aduga Atom Ibotona scorer obikhi tournament asi Jiribam gi babu parada leiba Elangbam Tomchau gi machin manaw singna bakhoi gi lei ki trabi apokpi Elangbam Purnima Devi gi mingda kachaba kang tournament ni tournament asi gi ngasi sanagadaba anisuba semi final match ayuki pung 13 makaida SAYC sorok atingbiga Ichel Club dibonga sanagani final match na lakliba November gi tang 13 da sanagani Khangan Jabama Lakhipur town gi ward number 8 ta leiriba well care medicos ta makhal makha kaya ana layeng gi damak tongan tongan ba doctor kaya na nimit khudingi layeng gadori Dr. Yusuf F Chaudhuri MSENT na nongmaijing khudingi numit jung mapung tarani thoida Dr. CH Rakesh Singha MS orthopedic surgeon na thangja khudingi nungtil pung ahumda Dr. Dibojoti Bhattacharjina Lepak Pokpa Jumsa Kaisha Sagolchen amadi thangjagi nungthilda Dr. Bikram Bhuya dentist na nimit khudingi nungthilda Dr. Benzir Ahmed Loskorna nimit khudingi nungthil pung 6 tagi numidangi pung 8 phauba Dr. Puspita Singhana nimit khudingi ayuki pung 9 dagina ayuki pung 8 aduga nungthil pung 2 makhai dagina pung 3 phauba aduga Dr. Tribeni Haflongbar Physiotherapy na Sagolchen Irai amadi thangjagi nungthil pung 2 ki patungda layeng gadori adongi kudong saba matung ina mobile number 8134835398 number asida mangjona na booking tawbinaba well care medicos ki maikete ki khanghalakli Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mapamasida steam bath hot water immersion bath chiropractic bone setting yoga infrared clinical magnetology chakramat spinal neuromassage acupuncture acupressure sirodhara massage na chingba chawkhatlaba mahusa gi layeng pathap sing asina diabetes kidney amadi liver gi anaba paralysis sciatica spondylitis khwang naba khu naba nerve gi anaba blood pressure heart disease brain stroke nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi joint pain layeng jari masita sunatana mipum khuding makna hakchang phana lainanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchang gi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin birago energy healing center rongpur part 2 aduga city chamber na first floor smile market central road silchar 1 dani advance booking gi damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak namaning singjari
বাচ্চারা হ্যান্ডিক্যাপ আর এনার্জি হিলিং সেন্টারে আগে তো তাই সব তুলতে পারছে না, হাত ব্যথা আসলো, এখন তোরা বাঁকা গেছে, পাউটাও পারতে পারে, আগে পাউটা ভাড়া থাকতো, পাউটা ভালো করে ভালায়, হাতটাও একদম বুট করে রাখতো, এটা এখন এটা করতে পারে। হ্যাঁ, আমার নাম প্রদীপ কুমার সিনহা। আমি বলজুর থেকে আইসি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট করার জন্য। আমার ব্যাক পেন ছিল, আমি অনেক জায়গায় দেখায় ট্রিটমেন্ট করাইছি, মেডিসিন দেখাইছি, কোনো সাকসেস হয়েছি না। স্যারের কাছে আয়া আমি 20-21 দিনের ভিতরে আমি সাকসেস হয়ে ঠিক মতো আমি জায়গায় গিয়ে আমার বাড়ি। अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना अरुणाचल प्रदेश ता मथंग चहीदगी मेडिकल कॉलेज अहुम लेरगनी हाइना राज्य के सीएम पेमा खंदुना हाइक्रे। आसाम त्रिपुरा मीतई अपुनबलुप दिल्लीना नवेंबर 10 दा फाउंडेशन डे पांथोकलगनी। मतम खरा इंगना चिकना लेरुरबा मतुंग अमुक जिरिबामदा ngarang nongmai kapnabagi khonjel tare। धोलाई विधानसभा केंद्र मरकी मिखल मरी लेना भोट खोबगी थबक कंसिलकले अमसुंग जिरीबाम चथरीब कांग टूर्नामेंट की अनीसुब सेमीफाइनल दंगसी SAYC का इचेल क्लब का सानरगनी। लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक जबा नसीगी वनदी मतंग असिद लोइजरे।